Proton Xora buat kunci lipat. Okey, ini Proton Xora. Okey, cara ni untuk program itu remote saja. Kalau mau program itu chip untuk start kereta, kena pakai mesin ni. Okey, sekarang kami mula-mula kami set itu remote dulu. Pusing ya, on, off, on, off, on, off, on, off, on, off, on, off. Double signal nyala, tekan itu lock panas sekali. Baru nyala lock sekali. Okey, sudah setting. Okey. Sekarang kami setting itu chip untuk start kereta punya. Okey, pusing ya, kami tengok. Belum set punya. Tak boleh start lah. On. Mesti mau kena pakai itu mesin punya. Baru boleh duplicate punya. Kalau you beli online sahaja, you tak ada program, itu kereta tak boleh start punya. Okey, ambil masa sikit, kami pergi Proton. Okey, masuk. Immobilizer. Proton System. Tab 3. Okey, sudah complete successful. Kami cuba. Okey, jadi